Ya, Reka kowe mereka cocok. Reka nongkrong kayak lo apa jenenge Pangeran Cinderella kan lo. Reka pangerannya nongkrong kayak gini. Ya ana Pangeran Cinderella. Maksudnya kowe sing Anis kowe Cinderella. Ini yang kari gini. Iya. Kawiri mana masih? Si Coba malo Cinderella kok kayak gini. Celai pacar Cinderella masa kayak dia. Kau itu nih. Ayah. Yang ora beda. Dikira. Konyong dalam mani wis oli manding. Dalam telepon gak ada dalam Cinderella. Nah, ada bae nyombe kayak lagi ndeleng nyawang tembelek. Benjang tembak